Sengena kulinikeza manje. Date uri kena gereng. Lenkonzo lena ngeyabaprofita. Date uri tsebeletso yana ke tsebeletso ya baprofita. And saba nenhlanhla kodwa kuyaqalwa ngabantu besisuthu. Uri ntate ra ba le lehlohonolo empa le ha ile ya qala ke batho ba Sesotho. Abokhokho abonkgono Mantsupa eFreystata bayiprofita lenkonzo. Uri ntate bonkgono Mantsupa mane Freystata ba ile ba iprofita ke tsebeletso yena. Yawela ezandleni zababukitsini. Ya wela matsoho a bontate Nkitsing. Obabukitsini bazala abaprofita bathathu. Bontate Nkitsing ba tswala baprofita ba le bararo. Kwakuba umlodi. Ina ile ntate Moloi, Ubaba uRamipoli. ya ba ntate Ramoiponi, Nogogo Christine. ha mmoho le nkgono Christina. Baphethe ubabukitsini labo bantu. Batho bao ba ne ba tshwerwe ke ntate Nkitsing. Manje besonta kule sonto kuthiwa i-Apostolic Faith Mission. Ba ne ba kereka tshebeletso ena e bitswang Apostolic Faith Mission. Ake ngeke hambe yazi ngibona kubhaliwe incwadi eziningi lapha ziconfuse abantu. Ore ntate uyabona ho ngola mangolo a mangata mona a ntseng a kopakopanya batho. Bantwana, we are the last generation of Father Masango. Thina, we are the last. Baba ntate o re ke rona generation ya ho qetela. Ore ntate We are the last generation. Kapa. ore ntate ke bona generation ya ho qetela ya. And we are the historians of St. John's. Ore ntate futhi ke bona ba tshwereng nalane ya St. John's. Nabantu babe lapha esontweni benza izinto ezingajwayelekile. Ore ntate batho ha ba le tsebeletsong ena ba etsa dintho tse sa Belapha tlwaelehang. i-Faith Mission. Ba le mo faith. Yini into engajwayelekile? Ke eng ntho e sa tlwaelehang? Lolu baba umloyi Ntate Moloi uyokuyenza kanje. o ne a phahamisa matsoho tje. Lolu baba uRamipoli Ntate Ramoiponi ushaya inkwele esontweni. ya ba se o letsa nakana ka kerekeng. Oh, Christina ulikusijuma. Ebe mme Christina o editse But tsa you know, man, these people are crazy. uthi ba batho bathi hayi laba bantu ngathi bayaganga manje. Laba bantu laba, they are crazy. Ayikho into enjena lapha Batho eNkosini. ba re batho bana ba ya hlanya ha eyo ntho e tjena. Head office yabo ile eGermany, they had to contact Germany. Ore ntate ntlokgolo ya bona ene le Germany ba fanele ukuthi ba contact e Germany. Labantu bathi babona bephilisa abantu, labantu bathi babona inkomo, abanye ogogo Christina. Batho bana- babona batho bana ba re ba bona inkomo. Wait. This is crazy. Bathi hayi ngathi niyahlanya manje. Yaqhubeka lento yabo. Ore ntate ya tswela pele ntho ena ya bona. Ukusala kuzalwa nina. Niyabona nini? Ore ntate o fihlela ho tswala. Nalaba ufaka amabhanda abo, bese saniphola. Ore ntate ya bese o tswala le bana ba kenya mabanda ba. Abakabokoramipoli bafaka ibhande elibovu elinganalaini. Ba kenya le banda le lekgubedu le senang mona. Basisebenzela labantu i-farewell party. Ore ntate ha ba se ba sebeletse. Hey, umphathi okuthandayo akaxosha athi hamba ngoba uyahlanya yini. Ore ntate motshwari ya o ratang ha o lele But ho ba let's give them chance. Abayokwenza lento abayenza lana outside, not here. bathi masibanikeze isikhathi ukuthi bahambe bayoyenza lento yabo ngaphandle. I-farewell. Uthi baba bayenzele umsebenzi Ukuthi ukuthi bona bahambe. ore raba lokulla You can't ba handle these people. They've got babethi it's a vicious demon ababela. bathi laba bantu banedimoni kakhulu. Not just the demon, the vicious Uthi demon. idimoni elikhulu elikhulu kakhulu. Uyazi bahamba ke baye eBaton bobathathu. Ore They went ntate- straight to Evaton bobathathu. Ore ntate ya bese ba tsamaya ba ya Everton ba le bararo jwang. Bayihlola ukuthi ibisaduze namanje lakhelene nabo namhlanje. Ba fihla ba hloma mikhukhu ya bona Kodwa yaba mbili kuphela. ore ntate ya ba mikhukhu emibedi. Umloyi lavela izulu lathi St. Paul's Apostolic Faith Mission. Ore ntate Moloi le hodimo la fihla la re lavela St. izulu lathi St. John's Apostolic Faith Mission. Ono Christina wa fihla la re St. John's Apostle. Apostolic wathola ukuthi izulu alikhulumi lutho naye. Oh ntate Ramoiponi le hodimo la ska bua letho le. Kodwa ngumprofeti. Empa ke le yena ke moprofeti. Asikafiki kwaMasaba ngisho. A re so fihle ho ntate Masango. Lesikhathi besasebenza Ka nako eo ha ba ntse ba bathi sebetsa. labe nemgidi bahlangana bobathathu. Ine ire hana bana le mokiti ebe se ba ya kopana. office la ko Ube ofisi ya ntate Moloi, ofisi ya nkgono bawungena Christina. wena komunye Ha o kena wena afika ebe mbheke se o ya o sheba. no indaba yakho wena ilapha kwaNgulami.
Are hai taba ya hao wena e umane wintate. Wena ya hao taba wintate mlo. Wena taba ya hao imkhulu Kristi. Namhlanje Kaletsatsi lena thina rona umuntu uyamgodla motho ya noma unganawo amandla okumsiza. le hao dinamata umuntu Azase atasho muthu. abantu they working like hand in glove. Uthula baba laba bantu bebasebenza Umoya. sandla neglove kamoya wamdini. Wasethi ba umloyi no. Yabantu bethe mloyi uri no. Bakurama ikoni asimvuleli inkonzo la. Uthi uri ntatara mulfonile na hari mubulele mfebele. Ukurufita njengoba nambo. Isikaba Ngoba lenkonzo mukonzo yasinani ukurufita sebele. nani nobuapostle. Ubani kerekena na lebuprofita lebupostoli. I hope you guys are writing down. Ore kutuba buyathemba niyabhala. Let you intellectual. Ihlale ipe. Niyazi lena namba ukuthi nihamba kuphi. Utuba buyathemba You won't get it anywhere. uthi lela ngeke ngithole. Ni petty poison elithenga Uthola uri taba tseo ha di etse sense ka hare ka moo. ithi ngincamule le nto le. Ore ntata ka ra ikhaule ntsena. Ngiyatshela kodwa ngibuya. Tate o rotsa lejwe tsa hape mohlafutla. Mhlawumbe ngathinta kancane ngoba kumasana. Ore ntate mohlomong a ka thitsa hanyane ka ntate Masana. Sebesebenza abantwana bakaRamipho bakababuRamipho. Ore ntate ha ntse ba sebetsa bana ba ntate Ramipoli. Waprofita wahamba uGogumanzuba. Ore ntate wa profita ho tsamaya ha nkgono Mantsuba. Koke Christina wayeseprofita ukuthi wangena ubona izulu. Izulu yile zambatho zenu eziblue and Ore nkgono Christina a re o bone lehodimo ke seaparo sena sa lona se blue and white. white stand for victory. Uthi baba umnyama lona umhlophe ukhulumela ukuhlula. And blue stand for holiness. Uthi baba lona umbala oblue ukhulumela ubungcwele. Wayesethi ke emizwa yini iSt John.